Чуваш патшалық педагогика университетчин пучарывебе Шри-Ланкара бурнагансем вырос челхине варенме бушлареш. Ядарлы курсенчи піррем штель булыва аяк ришер живри щерутмал ытла чамрык пухынча. Мы и они учим русский язык. Гампахи Викрамарачи ядерлі халық медицинен университетін жеверенегензем тұрышсақ вырыс челгине ожағывашы. Рашей батшалықын тепчелгине білне пұрнышра ытлаши бүлмедеші студентсем. Нумайышын пиріншір жыва келсе күра зәмәжеде бұзық. Шавынбада хушма jelгене қызықланзақ веренеші візем. Шри-Ланка жинны земжен ютчелгене веренесе халлеге евырын булза бырать. Студентсем вырысла вулама, калажу мелезе мурлы анзады дузене хуравламағыны ғашы. Тышыр живзенче выршылгине кыштақ білеші болсасын, кунда пачақта білмеші, саспал изенчен веренмедідіні, анжақта шак вишерне кушынче студентсен пәлі шайы биді хывыр түсіне курат бір перейінде візем яланақ фотоотчет, видеоотчет туза ергелезе барашы. Преподавателзем Шри-Ланкара Гальпурнашы вишенденюнда кайна візем перен Асен Валерьевна Никитина, Марина Сергеевна Максимычева, тогда Марина Ивановна Журина. Вырыс челге верендеген зем аякришер живра улда ерне булашы. Шак вахытра кашни курспа шырхырықтвада зехетешлеме балыртна. Унхыщын шыржин ядарлы тест видердухса вырыс челге курсне падернине ширепледеген сертификат илмелле. Вереню программине бурнышлан изырбушне візем Шри-Ланкара вырыс культурин фестивальне худшынна. Унда утравре пирен шыржы посоледе булна. Пед университет вара Рашей шудеш министерстве булышны бе шагаже ыттыдырықрада ергелеме балырдать. Иртне жылзенже візем азин ытты жыржы візенже булна. Премі шылгене эбір Хамыр университетра, шак центра ергелезе ядымыр. Ширім премі шылда вара эбір Кыргызстанба ішлеремір, онде ош холынче, шак вырчылгебе культурин центрне ушрумыр. Вишере яғын ажа варензе духря, палла хундаш кулачыземде, студентсемде бүлжеш, шидинешінсемде варенжеш. Игімде шеремеккеміз жылда вара Узбекистанра Андижан холынче, педагогика университет шумінче, эбір коллег шак центра ушрумыр. Онда берен шерутмыл ытла студент, шак курсене варензе бедерші. Шапламайба Чуваш патшалық педагогика университеті ядарлы грант шенсе илсе кашни жулах тірлі шыржывғалықне вырыс челгене веренме болужать. Кашнинчех вишшер курс хадырлет. Чувашсен галарым вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.